Turongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Abakunzi mwese mudukurikirana kuri Rahayi Royal TV turabahaye kaze. Kandi turabashimira ukuntu mudukurikirana. Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Kandi tunga tubibutsa ko mukora subscribe na share na like na comment mukatuganiriza ku byo mubona bibafasha n'ukuntu mwadufasha mu kungura ibitekerezo ndetse canke ivyumviro. Nabwo turabahaye kaze. Imana yo mwijuru ibahe umugisha kandi turabashimira ukuntu mushishikara mudukurikirana. Imana yo mwijuru ibahezagire kandi ibaharure kugororoka. Murakoze cyane hamwe bisigaye. Reka dushishikare. Ego uno munsi numvise nyene twashishikara dusengana. No munsi tugasengera tugasengana dusibuza amariba amariba Satani yasibije. Uko umuntu wese yasibije amariba yiwe, ko twasoma ijambo ry'Imana tuza gusengeramwo riri mu itanguriro ritubwira ukuntu Isaka abafisitiya bamugiriye ishari bigatuma bamusibiriza amariba yiwe. Natwe umunsi turazi ko Satani atigera anezererwa abantu b'Imana. Hari ukuntu agenda basubiriza amariba hirya no hino. Rero numva n'umunsi numva mwoza tugasengana kugira ngo Imana idusiburire amariba Satani yagiye asivya ku buzima bwacu, mu mironderere yanyu, mu buryo bw'impwemu, mu buryo bw'umubiri, kugira ngo Imana idusiburire amariba yacu. Kaze rero dusengane. Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Ugusenga ni kwiza, guhagurutsa Imana ku ntebe ikaza gutabara. Gusenga ni kwiza, guhagurutsa Imana ku ntebe ikaza gutabara. Gusenga ni kwiza, guhagurutsa Imana ku ntebe ikaza gutabara. Ugusenga bene data, gusenga ni kwiza, guhagurutsa Imana ku ntebe ikaza gutabara. Gusenga ni kwiza, guhagurutsa Imana ku ntebe ikaza gutabara. Aje gutabara basenga, musengira aje gutabara. Mama nimusengira aje gutabara. Papa nimusengira aje gutabara. Ingozi abiri raje gutabara. Ugusenga tatu, gusenga ni kwiza, guhagurutsa Imana ku ntebe ikaza gutabara. Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Reka dusome ino jambo ry'Imana tuza gusengeramwo ritubwira ukuntu turisoma mu itanguriro igice ca 60. Turasoma guhera ku murongo wa 12 turashika ku murongo wa 18. Hari ahatubwira ngo Isaka atera ishari abafilisitiya, maze Isaka biba muri ico gihugu. Muri uwo mwaka nyene yimbura ibirenze ivyo yabivye ingero 100. Uhoraho amuha umugisha. Uwo mugabo aba umutunzi, agenda arushiriza guhishitsa aho yabereye umutunzi bihebuje, kandi yari afise ibitayega by'imikuku n'amasho n'abantu bahinda. Atera abafilisitiya ishari, bituma basivya amariba yose bayuzuza ivu. Ayo abantu base bari barimvye mu gihe ca se nyene Aburahamu. Maze Abimeleki abarira Isaka ati, genda tuvemwo kuko uruta. Nuko Isaka avayo ashinga amahema yiwe mu kibande c'i Gereri abayo.
Isaka asibuza ya mariba amwe bari barimbye mu gihe ca se Aburahamu, kuko abafilisitiya bari bayashibije Aburahamu amaze gupfa, ayita amazina nyene se yari yarayise. Yesu Kristo aturengere cyane. Iri jambo ry'Imana rero hano baratubwira ukuntu Isaka ari umuntu umutunzi akomeye cyane, kandi ngo muri uwo mwaka nyene yimbura ibirenze ivyo yabivye ingero 100. Yari umuntu akomeye cyane, urumva ko ivyo yabiba yimbura ku birenze, akayimbura ibirenze ivyo yabivye akabirenza ko 100. Rero bene data, hari ukuntu Satani asibiriza amariba abantu b'Imana, akasibiriza amariba abantu. Rero ugasanga umuntu Imana yaramuhaye umugisha, yaramuhezagiye, ariko mu nyuma akabura iyo biyongeye. N'abandi usanga Imana yarabahaye umugisha wo kuronka ibintu, ariko ugasanga mu nyuma ntibabimenye. Rero Satani akabiba umugisha wabo, yamara kuwiba akawutwara, akawuhereza abantu biwe. Rero handi ababwiza ukuri bene data, mumenye ko Satani, mumenye yuko Satani nta mugisha afite atanga. Bajya bose basaba imigisha, ntabwo afite imigisha, ahubwo n'imigisha y'abantu b'Imana agenda akiba agatwara iyo babaye basamaze. Rero muri kino gihe hari abantu b'Imana basamaye bakakira ubuzima barimwo kataribwe. Ndababwiza ukuri, nta muntu w'Imana akena, kuko twakena kandi Imana ifite ibintu byose. Oya, nta muntu w'Imana, ntuwovuga ngo umuntu w'Imana ngo urakenye. Simvuze ngo ntibariho, ariko bashobora kuba bahari. Ariko ni nk'uko harimo abo Satani yibye imigisha yabo, akayibiba. Bamwe bafite ibintu byabo bigahomba, bigapfa, canke nabo bakarondera bikanka ko bafatisha, ariko Satani yaratwaye umugisha wabo. Hari ukuntu Satani aza akiba imigisha y'abana b'Imana. Rero niyo mpamvu iki gihe Isaka abafilisitiya bamugiriye ishari. Rero natwe hariho abafilisitiya ku buzima bwawe, hariho abafilisitiya ku buzima bwawe bakugirira ishari, bakakuye umugisha wawe. Rero sabani ni Satani n'abakozi bibakoresha. Rero niyo mpamvu ukwiye kuba maso, ukareha gusamara, kuko hari igihe ubona ubuzima urimwo ukabwakira, ukamenya nibwo buzima bwawe urimwo, ariko siko kuri. Ukuri nuko ukwiye guhaguruka ukagwanira umugisha wawe, ukabohoza umugisha wawe, ugasibuza amariba yawe Satani yasibije. Hariho amariba yawe Satani yasibije, cyane cyane rero amariba Satani akunda gusivya n'imigenderanire yawe n'Imana, kuko amaze gusivya imigenderanire yawe n'Imana bituma aronka uburyo bwo kugushikaho, akagukoresha ivyo ashaka byose. Rero ikintu ca mbere bene data ukwiye gukora ni ukubanza ugasibuza amariba yo mu buryo bw'impemu, ugasibuza amariba yo kubana nawe, yo kubana y'imigenderanire yawe n'Imana. Numara kugiranira imigenderanire yawe n'Imana, Imana izokeka ibintu byawe byapfiriye, bitume ubohoza ibintu byawe, Imana ikubohoreye byawe. Rero cyane cyane iyo Satani agomba ku buryo bwose kukwiba no kukugwanya, atangura kukwiba, agatangura kugutwara imigenderanire yawe n'Imana. Mwico gihe akaronka uburyo bwo kwinjira, agatwara umugisha wawe. Umugisha wawe tuwe Imana yaturemanye umugisha, yakuremanye ibintu byiza, yakuremanye bikwiye, yakuremanye ubwenge bukwiye, yakuremanye ibintu byinshi, ariko Satani araza arabikwiba. Niyo mpamvu rero ukwiye kuba maso, ugahumuka amaso, ntuve kwakira ubuzima urimwo, ntiwakire agahinda urimo, ntiwakire umubabaro urimo. Ntabwo umuntu w'Imana agira agahinda, ntabwo umuntu w'Imana agira imibabaro yo kwama agize agahinda igihe cyose. Oya, ariko kuba mu Mana nibwo munezero. Kandi ijambo ry'Imana ratubwira ngo nimwamara kumenya Imana muzomenya ukuri, kandi kuzobabohora, ngo mutume mubohoka. Rero umaze kumenya ukuri, umaze kumenya Imana by'ukuri, Imana iraza ikakubohora, ikakubwiza ukuri, ikakubwira ko ibintu byawe bimeze, bigatuma ubohoka. Niyo mpamvu rero Satani araza akiba umugisha w'abana b'Imana, akagenda agahereza abariko baramukorera. Rero si ukuvuga ngo Satani afite imigisha. Satani nta migisha afite, ahubwo n'imigisha y'abana b'Imana basamaye agenda akiba akatwara. Rero uyu munsi nuko ukwiye guhaguruka, ukanka agasuzuguro Satani yagusuzuguye kuva kera. Rero nta byinshi numva twavuga cyane. Ico tuzi nuko cyane tuzi yuko ibyiza byose
byinshi byiza byose biri hehe, biri mu kuboko kw'Imana. None Imana yakwima ibyiza bifite kandi uri umwana wayo? Oyaye, ahubwo raba neza ukuntu uhagaze, urabe imigenderanire yawe n'Imana. Numara kubona imigenderanire yawe n'Imana imeze neza, uca uhaguruka usibuze amariba yawe. Kandi nusanga nabwo kuko nusanga naho bitameze neza, ubanza usibuze amariba yawe mu buryo bw'impwemu, kuko iyo amariba yawe mu buryo bw'impwemu asivye, imigenderanire n'Imana ntayibike ihari. Satani azagukoresha ibyo yishakiye, agukorera ibyo agomba byose, akakugira imbohe yiwe. Rero vyiza nuko ubanza ukaza ugasibuza amariba yawe y'imigenderanire yawe n'Imana, hanyuma ukongera ukabohoza ibyawe Satani yakunyaze. Amariba yawe Satani yakunyaze, amariba yo kugendera n'Imana, yo kuvugana n'Imana, amariba yawe yo mu buryo busayo, mu buzima busanzwe, byo byose nta kintu kimwe Imana idashoboye, kuko nibyo mu buzima busanzwe tamwe turabikeneye. Turakeneye kubaho, turakeneye kwambara, turakeneye kurya, turakeneye kuryama, turakeneye ibyo byose abantu bose bakenera, byose turanzwe turabikeneye abantu b'Imana. Rero niyo mpamvu kubisaba cyangwa kwibohoza nta cyaha kirimo, ariko gikuru imbere ya byose, mbega ubisaba nde, ubisaba urinde, ubisaba umeze gute? Niyo mpamvu uyu munsi rero nshaka nifuza ko twasengana kugira ngo dusibuze amariba yawe acecene mu buryo bw'impwemu. Numara gusibuza amariba yawe mu buryo bw'impwemu, Imana yaze gusanga nayo kwereke amandi mariba yawe aho yasibiye kugira ngo iyagusiburire. Kaze dusengana Imana yo mu ijuru igahumugisha. Turagushimiye Mwami Imana, turagushimiye kuri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye. Turagushimiye kuri Imana y'urukundo, turagushimiye ukuntu twitaho, turagushimiye ukuntu twitwarika, turagushimiye ukuntu dukunda Mana. Ijambo ryaratubwiye neza ukuntu Isaka wamuhezagiye ukamugira umuntu adasanzwe, ariko Abafilisitiya bakamugirira ishari. Natwe Mana turazi neza databuja, haleluya, turazi neza ko Satani n'abakozi batugirira amashari kugira ngo databuja ntituzoronka ubwami bwawe, kugira ngo tube mu buza bwo kwiganyira, kugira ngo tube mu buza Mwami Yesu bw'agahinda, ngiye tumubuza bwo kubabara. Ariko uyu munsi ijambo ryaratubwiye neza, tubwiye ukuri Yesu Kristo. None imbere ya byose databuja, turaje imbere yawe data, turaje ngo ubanze udutunganye, ibidatunganye mu mitima yacu bitunganye, aho imigenderanire yacu Mana yatosekaye hagati yanje nawe. Mana ndakwinginze ubanze uyitosore, ubanze bigende neza, kugira ngo communication yanje nawe Mana igende neza. Mana, communication y'abakozi bawe, communication y'abaririmbyi, communication y'abasenga, communication y'abari kwadukurikirana bose aho bari hose, Mana ibanze igende neza, kuko turazi gahunda ya Satani abanza guca communication y'abantu bawe Mana, kugira ngo communication yawe nabo ntigende neza, akabateza ibyaha, akabateza ibibazo bitandukanye, kugira aronke uburyo bwo kubakoresha, aronke uburyo Mwami Yesu bwo kubiba ibyabo. None isa na kano kanya ijambo ryatubwiye neza, ratubwiye ukuri. Haleluya, ngo Isaka ngo yaciye asibuza amariba yo yarasivye, amariba yo yarasibije. None natwe uyu munsi turaje gusibuza amariba yo mu buryo bw'impwemu Mana, amariba yo mu buryo bw'impwemu, amariba yo kwezwa neza, amariba yo gutungana, amariba yo kurokoka, amariba yo kugendera mu kuri mu kugororoka. Mana, dusiburire kuvuga ukuri, dusiburire kwezwa, dusiburire gutungana, dusiburire Mana kugendera mu nzira zawe, dusiburire Mwami Yesu kuva mu rusaku, kuva amagabo menshi, dusiburire kuva muri kamere, dusiburire Mana ubwibone bw'uburyo bwose, dusiburire nyakubahwa, dusiburire imitima yacu, kugira ngo imitima yacu ivugendere mu nzira zawe, kugira imitima yacu ibeho gushima, kugira imitima yacu ibeho yishimira, mu izina rya Yesu Kristo. Ibyatuma dusubira inyuma, ibyatuma ducika intege, mu izina rya Yesu Kristo tubabarire Mana, tweze Yesu Kristo. Eza aho bariko barankurikirana bose aho bari, eza abakozi bawe, eza abasenzi bawe, eza abaririmbyi n'abavuga butumwa, eza abahanuzi Mana, beze Mana batunganye, weze Mwami Yesu, beze aho bari hose, eza pastor Mana, eza abahanuzi aho bari hose, eza abajena n'abadiyakoni mu izina rya Yesu Kristo, beze batunganye aho Satani hose yabananirije, aho Satani hose yabatsindiye, mu izina rya Yesu Kristo. Beze abari basunye bagarukane, abari bacitse intege abantu bongera imbaraga, abana ni bakomeze kubw'imbaraga zawe. Turakweretse Mwami Yesu, dusibure
dusibura amariba mu buryo bw'impwemu, dusibura amariba mu buryo byo kwezwa mu izina rya Yesu Kristo. Sibura amariba y'abamama, sibura amariba y'abapapa, sibura amariba y'abatanu batamakazi, sibura amariba y'abana y'inkumi n'imisore mu izina rya Yesu Kristo. Sibura amariba y'abana bato, Mana duhe kweza no gutungana, Mana uhejeje kutweza no kudutunganya, Mana udusubize muri ego muri rwa rugo rw'abana bawe, udusubize Mana mu rugo rw'abana bawe, ducika abana bawe by'ukuri uzoba ukoze Mana. Uhejeje data buja kutubabarira no kutweza, ihe rero dusibura amariba, hari amariba twasibirijwe, amariba mwami Yesu, amariba mu imigisha yacu, amariba y'imigisha Mana dusiburire Mana imigisha y'uburyo bwose Satani yasibije ku buzima bwacu, yasibije mu ngo zacu, yasibije Mana mu itorero, yasibije Mana mu bera, yasibije mu ngo, yasibije hirya no hino mu izina rya Yesu Kristo. Abari Mana, abo bari barahaye uruvyaro, Mana abo wahaye uruvyaro, Mana Satani akarubiba, Mana yo mu ijuru sibura amariba y'uruvyaro, sibura amariba y'uruvyaro Mana, sibura amariba y'uruvyaro, sibura amariba y'ingo mu izina rya Yesu Kristo. Abo Satani yagenda nyagingo zabo, genda ubasiburire mu izina rya Yesu Kristo. Sibura mwami Yesu, Mana abo Satani yakenesheje, genda ubasiburire. Abo Satani y'ivy'umugisha wabo akabateza ubukene, akabateza inyatsi z'uburyo bwose, akabateza kudaza ntibahinguke mu izina rya Yesu Kristo, akabateza ubushomeri, akabateza Mana mu buryo bwose kugira ngo bagumane agahinda, kugira ngo bagumane umubabaro, bagumane mwami Yesu ntibigere bakizwa mu izina rya Yesu Kristo. Mana sambura iyo migabo n'imigambi ya Satani, Mana Satani y'ibyiterambere mu buryo mu buryo bw'imheno, mu buryo bw'umubiri, Mana genda usenye izo mbaraga zose zagwanya bera, izagwanya abakozi bawe, izigwanya abaririmbyi, izigwanya abasenzi, izigwanya abakozi bawe Mana bakora mu gihe gitoroshe, abari hirya no hino, abo watumye mu buryo butandukanye bariko baragukorera, genda mwami Yesu batabare, genda ubagwanirire. Abo Satani y'iby'imigisha yabo bagakora ntibaronke mu izina rya Yesu Kristo, ibyo bakora byose ntabone ko bitera imbere, bakabona bakaburiye bijana iyo biva mu izina rya Yesu Kristo. Dusambuje mpemu mbi, dusambuje abadayimoni, dusambuje abafilisitiya buryo bwose Satani yarungitse ku buzima bw'abera, usenye ubwomo rumenagure, urandure mu izina rya Yesu Kristo. Abera batabagwe, abazodukurikirana bose aho bari hose, Mana yo mu ijuru bazokurikirana isengesho, baze babohoregwe ivyabo, baze batabagwe, baze bagirirwe neza, baze bahindurirwe ibihe. Mana babo Satani yateje ubugwayi butandukanye, abo Satani yateje ibibazo bitandukanye, genda ubatabare ubarengere, genda ubarenganure, genda ubagwanirire intambara z'uburyo bwose Mana, kugira ngo data buja babone ubutabazi bwanugirirwa neza. Turagushimiye Mana aho ko wumvise gusenga kwacu, turagushimiye kandi kubagiriye neza, turagushimiye kubahindurira ibihe kandi ukabahindurira izina, ukabahindurira amateka, kuko uri Imana ishobora byose. Genda ubuhora baboshwe na Satani, ababoshwe mu bitekerezo byabo, ababoshwe mu bwenge bwabo, ababohewe Mana mu izina rya Yesu Kristo. Ibyabo byose ugenda ubohore mu mpande zitandukanye hirya no hino mu izina rya Yesu Kristo. Genda ubohore Mana ababoshwe mu buryo bwose, ubwo bazi n'ubwo batazi, genda ubatabare ukuri Imana ishobora byose Mana. Urakoze rero Mana kutabaye urakoze kubagiriye neza, urakoze kumvise gusenga kwacu. Turagushimiye kuvyo ukoze, turagushimiye kutabaye, turagushimiye kukijije, turagushimiye Mana kuhinduye ibihe, ugahindura amateka n'uhabwa icubahiro. Wewe uragorotse kandi urahambaye, duse twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu Kristo abaho umugisha, kandi ndizera ko uzo kwikana sengesho akana kumeno sengesho azobona ibihinduka byinshi mu buzima bwiwe. Gikuru nuko wagirana imigenderanire yawe n'Imana bikagenda neza. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, amen.